салом, нашри хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 27 март ҷумъа 87-мин рӯзи соли 2020 аст. хабарҳои рӯзро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ узви палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб карда шудааст. номзадии Рустами Эмомалиро ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 27 март дар ҷаласаи якуми Маҷлиси вакилони халқи пойтахт якдилона дастгирӣ карданд. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба маъмурияти ҳукумати шаҳри Душанбе хабар медиҳад. дар ҷаласаи муштарак инчунин ректори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон Илҳом Амонзод, ректори Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон Маҳмадшо Гулзода, декани факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Дилшод Раҳмон ва мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Лола Одилбекова низ аъзои палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб гардиданд. ёдовар мешавем ки 25 нафар аъзои палатаи болоии парлумони Тоҷикистон аз ҷониби вакилони маҷлиси маҳаллӣ интихоб карда мешавад ки инҳо намояндагон аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон аз ҷумла аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғдухатлон, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро дар бар мегиранд. инчунин президенти Тоҷикистон низ бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш 8 нафари дигар аъзоёни маҷлиси миллиро бо фармони худ таъин мекунад. президентҳои собиқи Тоҷикистон низ тибқи сарқонун агар хоҳанд узви якумраи палатаи болоии парлумони Тоҷикистон мемонанд. тибқи меъёрҳои моддаи 71 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати истеъфо ва ғайриқобили амал донистан ё даргузашти президент вазифаҳои ӯро то ба кор шурӯъ кардани президенти нав ба зиммаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон палатаи болоии парлумон мегузарад. дар чунин ҳолат бояд ки интихоботи президентӣ дар тӯли 3 моҳ баргузор карда шавад. бистушашуми март дар вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини аввали вазир Саида Умарзода ҷаласаи навбатии ситоди пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус баргузор гардид ки дар он дар бораи андешидани чораҳои ҷиддӣ ҷиҳати пешгирии воридшавӣ ва паҳншавии ин вируси хатарнок ба кишвар муҳокима гардидааст. дар ҷаласаи ситод инчунин муовинони вазири тандурустӣ Мирҳомуддин Камолзода ва Шодихони Ҷамшед ва ҳамчунон сардорони раёсатҳои вазорати тандурустии кишвар низ ширкат варзиданд. таъкид бар он гардидааст ки дар баробари омодасозии сохторҳои тиббӣ дар ҳолати пайдо шудани коронавирус инчунин омода кардани беморхонаҳои махсуси сирояткунанда табобати шахсони сироятшуда таъмини ҳамагуна шароити лозимӣ ба беморхонаҳои махсус гардонидашуда алалхусус таъминоти маводҳои тиббӣ ба шуъбаҳои эҳёгарӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ ҷиҳати пешгирӣ аз сирояти хавфҳои бемориҳои хавфнок бо аҳолӣ ва масъалаҳои баландбардоштани сатҳи касбии мутахассисони тиббӣ дар ҳолати карантинӣ аз корҳои аввалиндараҷаи ситоди пешгирикунанда аз коронавирус дар назди вазорати тандурустӣ мебошад. муовини аввали вазири тандурустии Тоҷикистон Саида Умарзода дастур додааст ки дар сурати эълони карантин як гурӯҳи ихтиёриён таъсис дода шаванд ки дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронанд. таъсиси чунин гурӯҳ бар ӯҳдаи марказҳои тарзи ҳаёти солим ва маркази матбуотии вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардидааст. аз Тоҷикистон ба Қазоқистон меравем ва мавзӯи коронавирусро идома медиҳем. аввалин марги мариз аз коронавирус дар Қазоқистон ба қайд гирифта шуд. дар ин хусус вазири иттилооти Қазоқистон Даврен Абаев дар нишаст бо хабарнигорон баъди зуҳри 26 март хабар додааст. як шаҳрванди Қазоқистон аз коронавирус фавтид. мо ба хешовандон ва наздикони марҳум таsalliят изҳор мекунем ки ин талафоти ҷуброннопазир аст, гуфтааст вазири иттилооти Қазоқистон Даврен Абаев. ба гуфтаи вай вазорати тандурустии Қазоқистон дар бораи сабабҳои марги зани фавтида рӯзи ҷумъа муфассал гузориш хоҳад дод. дар Қазоқистон то ба имрӯз 109 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус тасдиқ шудааст. аввалин марги инсон аз гирифторӣ ба коронавирус дар Осиёи марказӣ дар Қазоқистон сурат гирифт. то ба ҳолати 26 март дар Ӯзбекистон 65 нафар, дар Қирғизистон 44 нафар гирифтории
вируси COVID-19 буданд. дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Туркманистон ягон нафар токунун тибқи маълумоти расмӣ ба ин эпидемия гирифтор нашуданд. дар шаҳрҳои Нурсултон ва Алмато бар асари сарзадани коронавирус ҳолати фавқулода чанд рӯз боз амал мекунад. воридшавӣ ба шаҳрҳои мазкур маҳдуд аст. ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ, фаъолияти бозорҳо ва марказҳои калони савдо низ мутаваққиф гардиданд. дар ин давра мақомоти Қазоқистон танҳо фаъолияти мағозаҳои хӯрокворӣ ва дорухонаҳоро иҷоза доданд. аз рӯзи 28 март чораҳои карантинӣ дар шаҳрҳои Нурсултон ва Алмато боз ҳам тақвият дода мешавад. дар ҳар ду шаҳр боғҳои истироҳатӣ, майдончаҳои бозии кӯдакона низ баста мешаванд ва инчунин ҷамъ шудани беш аз 3 нафарро низ мақомот манъ мекунанд. дар миёни онҳо танҳо ба аъзоёни як оила истисно дода мешавад. ҳамчунин ба сокинони ин ду шаҳр иҷоза дода намешавад ки аз хонаҳояшон берун бароянд. рафтан ба мағозаи хӯрокворӣ ва дорухона низ истисно аст. нашри хабариро рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. дар ӯзбекистон низ аввалин марги бемори гирифтор аз коронавирус ба қайд гирифта шудааст ки нафари фавтида зани 72-сола аз вилояти Намангон будааст. дар ин хусус радиои озодӣ бо истинод ба вазорати тандурустии ҷумҳурии Ӯзбекистон хабар медиҳад. гуфта мешавад ки зани вафот карда аз коронавирус аз духтараш сироят ёфтааст ки ӯ 12 март аз Туркия баргаштааст. ёдовар мешавем ки аз 16 март Ӯзбекистон робитаҳои ҳавоӣ ва роҳҳои заминиро бо кишварҳои дигар бинобар паҳн шудани коронавируси COVID-19 муваққатан қатъ кардааст. аз он рӯз инҷониб мақомоти Ӯзбекистон вуруди хориҷиёнро ба кишварашон бастанд. ғайр аз он мақомоти ин кишвар барои таҳлияи шаҳрвандони худ аз хориҷ парвозҳои чартериро ба роҳ монда буд. дар пайи шадид кардани чораҳои пешгирикунанда аз паҳншавии коронавирус дар Ӯзбекистон, президент Шавкат Мирзиёев санади наверо имзо гузоштааст ки тибқи он ҷазо барои вайрон кардани қоидаҳои карантинӣ шадидтар карда шудааст. аз осиёи миёна меравем ба амрико. шоми панҷшанбе 26 март иёлоти муттаҳидаи амрико аз рӯи шумораи ҳолатҳои сирояти коронавирус аз ҷумҳурии мардумии чин гузашт ва ҳоло дар сафи аввал қарор дорад. طبق اطلاع خبرگزاری وردلت تا نیمه روز 27 مارت در آمریکا بیش از 82,000 نفر گرفتاران به ویروس کووید 19 در قید گذاشته شدند. تا به حالت امروز 27 مارت در ایالات متحده آمریکا 1177 نفر از سرایت کرونا وفات کردند. در جمهوری مردمی چین باشد این شماره تقریبا 3 مراتب زیادتر از آمریکا بوده 3287 نفر را در بر میگیرد. در دوام روز پنجشنبه 26 مارت در آمریکا بیش از 10,000 سرایت نو کووید 19 آشکار گردیده 150 نفر دیگر جان دادند. وضعیت از همه شدید پنجشنبه سرایت کرونا در ایالت نیویورک به نظر می رسد. در نیویورک شماره گرفتاران ویروس خطرناک کووید 19 37,000 نفر گفته می شود که نسبت به ایالت های نیوجرسی و کالیفرنیا نیز یک چند مرتبه زیادتر است. حالا در همه 50 ایالت های آمریکا کرونا ویروس به قید گرفته شده است. وابسته به وضع به عمل آمده انتظار می رود که مجلس نمایندگان آمریکا امروز 27 مارت لایحه قانون را برای دستگیری اقتصادیات و کمک به شهروندان آمریکا در دوره خروج کرونا ویروس قبول کند که بودجه این طرح 2 تریلیون دلار را در بر میگیرد که جدا کردن چنین مقدار کلان مبلغ همچون کمک به شهروندان تا به حال در یگان دولت دنیا عملی نگردیده است. در افغانستان برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس در زندان‌ها در طول 10 روز آینده زیاد از 10,000 محبوسان را رها می‌کنند. فرمان مذکور را اشرف غنی به امضا رسانیده است. در نظر است که زندانیانی که جنایت‌های نچندان وزنی صادر کردند و به جمعیت تهدید جدی ندارند از زندان‌ها در دوام 10 روز آینده آزاد کرده می‌شوند گفته است رهبر سرریاست زندان‌های افغانستان احمد رشید.
بیش از همه محبوسان سنی از 55 سال بالا، زنان، کودکان، اینچنین نفران گرفتاری بیماری‌های مزمن از زندان‌ها رها می‌گردند. رهبریت دادستانی گنرالی افغانستان با پخش یک اظهارات گفته است که آن محبوسانی که به امنیت ملی تهدید می‌کنند در حبس خواهند ماند. مهم است که مردم بدانند که شخصان مسئول تروریسم و جنایت‌های علیه امنیت ملی و بین‌المللی بر این فرمان داخل نمی‌شوند، گفته است دادستان گنرالی جمهوری اسلامی افغانستان محمد فرید حمیدی. فراموز فراز وزیر تندرستی افغانستان گفته است که از بس که ما یگان واکسن برای تبابت گرفتاری کرونا ویروس نداریم، پس چاره باید روی دست بگیریم که حیات میلیون ها شهروندان کشور را زیر خطر نگذاریم. در سمت پیشگیری ویروس کووید 19 هر تدبیری که باشد ما آن را روی دست گرفته عملی میکنیم، گفته است وزیر تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان فرازالدین فراز. طبق معلومات رسمی شماره گرفتاران به کرونا ویروس در افغانستان به 90 نفر رسیده است. در بین ساکنان کارمندان طب نیز به این ویروس خطرناک گرفتار شدند. گفته می شود که 6 نفر کارمندان ساحه طب در ولایت‌های هرات و قندهار نیز از سرایت این اپیدمی در پی تبابت بیماران امین نماندند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید و در ساعت‌های بعدی من شما را با خبرهای تازه آشنا خواهم ساخت. سلامت باشید. با برنامه‌های دیگر رادیوی موجر بمانید.